Bulardan küç ketet, bulardan kuvat ketet. Oşol energiya, oşol sözdün bardığı bekir söz menen ketip kalat dagı özüne öz kasar bolup kalat. Yattan jigilgan jok, it kapkan jeri jok, taygalan jambaşsıngan jeri jok. Bирок карасаңар илкип барып отуруп, жанагыдай талан чегин илип койгон, жанагыдай кийин кийгизип койгон каракчыга окшоп тыртыйып арыктап өлөйүн деп калган болот. Эмне үчүн десең, мына ушул бекер гапты, бекер сөздү көп сүйлөгөндөн деп аалымдарыбыз айта турматтуу бир тууганым. Анткени мүчөлөр бардыгы бири менен бири урматтуу бир тууганы байланышкан. Sen süylep atkanda tilin oşondan kadimgide çarçayt. Senin жүрөгүң çarçayt dagı, oşolorдун tasirinden adamdын denesinin bardığı kadimde tasirlenip alar alsızlıkka gelip kalat. Doktorga barsam deyt, hiç ayıp yok deyt. Bu doktorga barsam tazasın deyt, bu doktorga barsam tazasın deyt, buga barsam tazasın deyt, moldaga barsam jin yok deyt. Ne kılış gerek deyt da beker gattaştaş gerek. Kur'an'da öyle okuş gerek. Sen ayak, antkeni sende oğru yok. Senin kesalin oşol beymani sözlerdü көп süylөгөнү.